Yang Punamapu Sharichandra Sharma Impact News ki Manuna Uxri. Nasi Manuna the Kanagada topic say is lifting of Section 377 enough to end discrimination. Habani Maduti Ngarang say Supreme Court ki landmark judgment Habitai Ngarang Thursday Numisi Maruina judgment for the LGBT community in the country. The Supreme Court lifted a colonial era ban on gay sex. Haibasini, Masiki Matang Marona 377 sing Matang the Kanazarabani, Aduga Laibo Opum di Section 377 say Lotokiba, Aduga gay Mary gay Karigi, Marie Lena Bakota Mayam Sing say Yahalakanda, Han Layamba, Tati Tawiba, Tina Tawiba, discrimination sing Sisu, Section 377 Lotokigo Luna, Layamba sing discrimination to Mangi Drivagi, a over question lady, Matang is the Kanazanabaki Tanjani, Loyan Lincoln Biriba, guest sing day. Aiki Hujik extreme right Hypotay Huziki in the Huzik Lenjan Biribasi M. Ranjit Secretary Foundation Marup Loine, I Ranjit Puyan and Taram Oxari, Aduga Ranjit Ki Oida, Aduka Aigin Hek yet the Lenjan Biriba Pambiribasi, Daina Posangbam, Founder President, Old Transmen Association Manipur, Shamna Atma, ATMA Atmani, I Daina Bustaram Noxari, Aduga Horen, Maruina Huziksi. Traffic jam na maram oirakanda yam nakna jem hol mamangda thawwa yadabadagi leibani aduga ahum suba ina ming panjareko doisi yam maroiba guest team hakso Santa Khurai Secretary Old Manipur Nupi Manbi Association ekhoin haujarba matung ikan kanadana mahaksu lambi de lere sungdo choidana ngasigi guest ahum surakado bisi Santa Khurai ne mayam miyang tabiu ihan anba question se maroina lakpagi di ai daina di han laksike aduga saurang na ekhoina horen loishalakpada aina puning si is lifting of 377 enough to end discrimination sigi matang se pujarake tawdabu mamang da haibatai masaigi hek topic makta changhandringai da maroina ngarangi 377 lift togi si as a whole in the context of Manipur what it gives haibagi matang duni samsamna in maroina ngarang se celebration ujare koina cake kaktana mayam harau bokot mayam ujare taseng na hek lokokpagi pau tabakanda Manipur dosu lejariba section LGBT ki community na kamaina phau khiba matu ihan kitang share to butai dana. Thank you Sarat ihana na masi akoina taba matamde am harauba yam nungaiba ma pokse karigino haibada gasagi akoigi Manipur de leriba transgender haitare ko trans men oigera na traga trans woman oigera moigi haidi moina kai haitare thekna aiba moina Thingnariba moigi punsida violence yam yawi discrimination yam yawi adu mayam si ngarangi section 377 sina akhoi uplift tawkiba matamda yam tina isada yam nungai ba harabum pueba kaino di hauraiba angang sing sina moina khanjariba pamjariba ningjariba moigi masada phaujariba mayam se o like akhoi su democratic country mo oiraga rights khudimak se loina mak chapmanana as a human being amada pibe yaba right se phangani ko haibada ngasai phanai sane Manipur se adu yamna akhoi gi kai haitare wakhan big pa haigadra natraga akhoi gi sensitization khara wat pa haigadra awareness khara wat pa haigadra wakhulun je dum khara di pi eba ko yam thamoi seng na haijara bada adu kainoni masi myam si hojik ngasai gi law haibasina akhoi na leiba state si da apply to riba law si da ayaba sumaina pirak pa se stegen harauna ngai Kashu adayena hen harau nungai kasu leite ngarang nu sem harau bu nu mo haibani maduri matam kuina dagi maroi na hairi pa transgender haibatai transgender ki community se belong to dibdina taba leidi lerak pa oining ene su oibdina taba genetic influence genetic factor kara dagi oidi oreba adubu society na masak khangbi be watpa tati ta oina tobudo ngarangi 3 khogi section 377 loktok ki bejna wakhandagi polum mama thangdabi ga chak manai haibadri dainam phongdok puri se mane Ranjit maroi na ngarang lokthokki base aina hangjaningi se just som da phawbi haibatai mindset ta lokthokringi amasung lokthoba matungi mindset ta yamna isa da phawba feelings haibatai kamain thambidingi se thank you question jagi jang thagasari hana section je sagi lokthokringai de leram basiga lokthoklaba matung da leiriba khoi hojik ki wa khanon se ga adum yamna khenai maramdi Koi ngasagi hana di koi afa aful dauna ama koi isada barrier ama su ipan pallaga sum laiba koi na tong ba thabak independently koi na
free on the Tobungam, even public places, even education sector, health sector, when Kaligumba, something about benefit of alone Gumatamda, Nasaki sections in the Madam Ura, which I told the self stigma, but even we do my coach mu iba ko boni nang asai public place ta khoi ko mai harau da ko enjoy tawning e dum share tawning e yawning e satpa matam da sometimes khoi gi give free lamana khoi da ga sum lengola ko matam da kana ma khoi bun sida ba mi na video clip tawra kan da photo clip tawra kan da police ta ga report tawra ga de khoi dum sig section ji ki ma khate de khoi je pha ba ya ya ado sig section ji nang asai gi struck down tawra ba matung sida di sugum si lai ro ya ba ado na khoi da yam independently free oina khoi na to and fro khoi gi chaning bu khoning mai gi thaba inghang da gi day to day ai gi work ta ai gi life ta yam free oi ba ma phangani ha ba si gi di sen sami sa da lak pani na yam na polumum thang da ba ga sap man ne na hai se gi okay taina maroi na khoi na India as a whole yeng ba kan da India gi atu itopa state sing have ta ngarang Mumbai Maharashtra yam phasana celebrate tawi in a very big way Manipur dasu yes masing yam da banina masing yam da basing do dum press club ta kai da gathering ta rokan da dum celebrate tawi ke ka na koi witness oi rure maroi na India gi atu etopa state sing da thengnari ba khoi gi stigma discrimination gi sang siga mawong siga when we talk about the Manipur context pusalap kanda what kind of stigma what kind of discrimination aduga particular khena ba kai legation maroi khena ba se ta sing harabadi akhoi Manipur ga atopa state ka yengna ruradi Manipur da di yam sathina ai bot ai wakhalon da yam sathina low oi haina khalle adigi for example oina pizza rabada suppose akhoi trans women adi kaya leite aduga trans women sing da di ngasai gi police na harassment pi ba khotpa sigum ba se adum kai haitare akhoi gi social media gi through the gini kangde newspaper adagi Impact TV ISTV haidi lairi ba akhoi gi media se sidagi dum paw ta ba se phange ba do ta ba dem nu ai ta ba po e ba haidi yam thina aidi isa gi feelings am hurt to bu ka do bu gi mo smina torture to bi no because nobody has the right to torture anybody authority ka nam ta na pi de ba ai gi punsi adagi Ranjit ki punsi na troga sar ki punsi da judgment pi na bagidang to authority am ta leite ba adu boys minor torture to biba adagi ahing ama kaino jail laga thamaga to bose Manipur da khara di tai aduga atopa mafam da di yam thi na phuba even hatok piba aduga kaino ne even lesbian community se Manipur da di na taba West Bengal asom da ka di yam thi na hat tan khotana yam to ba du mai pau di le aduga Manipur da di ta singna hojik pau di visibility se aina sum khanjabada aigi wakhlon da aigi kai haitare trans woman ga transmen ga na henale adagi lesbian gay leitab di natte Manipur se ado moi je kitang visibility wa maybe they feel like not free to come out in the space kind of thing ado maina feel taw aigi sada ado Manipur ga atai ga yengna ruradi chang yam nim di nimi yes recognition to acceptance from the society do khara wat pagi wani but so far is ngasai gi extreme ka hetare behavior hai bata em to di ngasai society na je for example ho je the West Bengal da kai da hatu bu yawi hai du ni sam da ka yes why da khara ka hetare ngasai gi na tai ja da ba lo ne sin da pa kareng pa thai na ba swai ga di theng ne du yam ma du yam extreme behavior like against towards the masigi transgender ke society da yam ka hena du maki ain khambada du maki hait tu maki yau thru mali Manipur da yes as a whole society na acceptance piba recognition piba du mudi wali aduna maram oi batai stigma discrimination che still adum leiri aduga 377 lip to bosina khara makhai di sapa le adubu society na karai bhoba acceptance piba recognition piba habiti lakata ba numising da yeng ki batari habi wakum du ne najat maroina narang se yes songi isamakta phawi badu hana leiramba phibam duga ngarangi 377 lokthom mutung de phim se khenaba wakhanda tayang bam di phawre same madugi feelings to family members sing da aduga Ranjit ki anak pa friend circle sing atopa haibdi sigi groups the LGBT community de nataba outside the LGBT community family da natraga atop friend circle sing da share to wiba kanda makoi sudum yes readily accept to bugi phim do leiba ngambra are they also equally happy like parene to the kind high response ta ba phangbira kamai phangis ngasi bokta ngarang dagi ngasi bokta ina ujaba se adum aigi sum Facebook friend circle phagi lai adagi aigi Twitter friend circle lai ba WhatsApp group lai ba sing system mayam na dum ain upload to ma ta mayam na dum comment se phajana dum
pire haidi si odiam fareni si odiam fareni ni perak yawe dego even masagi aigi kano se aigi locality natraga aigi surrounding sita khoi hana khoi gi community na tawriba kano se society tawriba contribution se khangbi kangbudi adum hana degi hongna khoi se dum respect tawe ba aduga sam samal le mela mana kai gumba thoidokna khoi gi madam daksan na khangdaba mi na di adum khoi gi pauda uba khoi gi palai de leiba mana sali chakarai do mana tawi se kari thabak no de khangdabi da de leiba mi de moi de thoidokpa science lei roidra na khanjai ko da khoina haibadi moi de chansalaga khoina awareness na sensitize tawdri phawdi aduga akhoi gi damakta hana khar support tawi ba akhoi gi tabak thorom sing hana khangbi ba mi da di hena akhoi de hena moi nungai ba su yawe na hangai noina tawromi ba wa ba mayam ko ni ne adu di yam phare ne si di noi adubu noi thaba makha to godaba di dum leiram gini dum sangjan ma lepanu abadi khoi society ji khoi ga sagi law haiba si law ni si di even si written document ne ba si I ga thamba pu ne ba kanam ta even every single person si ga su pa boti ba pa da ba ni khang da su ma yam yawe ba do khoi he na maru ori di khoi na khoi kai hani khoi civil society gum ba khoi pressure group gum ba even khoi gi mera pai bi hai tare kalap kum ba hai tare khoi sugum ba si da khoi na si exe khoi logda gare struck down to gare adubu si na hana pirami ba khoi da impact na si ni si gi matung da khoi na conversion phangada ba conversion na khoi gi beneficiary na si ni ha ba khangmina ba mdi ai di tarka le na khali na khoi na to da thabak se adung wa ni na thamjage ba huji phawgi ora yes karim ka da yes mi punam na section 377 se yes akhoi phawda yam ka na 377 kenu yang yulude dagudu ngarang apex court na supreme court na 377 scrape to gre lip to gre ay matung da di 4377 se akhoi su yeng pagi tanja duni public na su society na su yeng biwo du ka karim ka da transgender sing leriba adu ka as a whole huji ka abada LGBTQ community se borom da hari masa khangbiu adu ka mokoi na thengna riba mokoi da su awa sing thengna riba adu ka mokoi gi punsi maren lifestyle hai pate sisu being a human being amoina respect to biu adu tati tawoi to bugi thabak se handa bi khandara kani haibigi aset pa sadu ne hope to ni sam nare kanda na maru no hujik ranjit pan gibda yam phasaba area khalei madudi contribution towards the society haibakanda say for example manipur yam ka manu no ubukanda like a quickie transgender sing casing say ko na sum uzaba haibate not only in Manipur in other part of the country like a quickie beautician sing say maruina beautician sing sigi platform sigi yam chong na kan re hujik sam nare kanda Manipur sungai re luhong bagi boiro even studio news studio gi boiro pau gi boiro film shooting gi boiro chopa kanom di kan re swai si bok de in kan bada kanam tana swai se kan bada na thai ra thamba ya dong wan de duga to di ai su ya dong wan de masi contribution yam chong to apart from this proportion like hujik na sai hai bi gi ba society na masak khangba natraga khangdaba na thamma kanda tumina mayam na de ubida ba hai tai any contribution else transgender ke side ki LGBT community ki to any kind of contribution towards society kari legi su tasen harabada hoi trans movement sing chidi moi gi su achoba even sumang lila da sumai gi achoba platform ama moi na thamjare yes exactly adagi like yamna phazaba art form ama ni Manipur gi de sumang lila se adagi samna harabada art ke thabak ta yam namakti moi se kaino ne I'm talking about trans woman fazana like beautician habi gi do sharatna ado ai transparent ni matan kitang ai haise gi please go ahead transparent sing jeta sing harabada Manipur da lai riba sanaroi ayam ba se hoi ID national to international level ayam ba transparent ngata ne ba adagi even transparent marakta gi DIG obi ya ba CRP okay even akoi atma da so member ori ni ko haise like hotna bado magi hotna bado adagi hojik Manipur da lai riba koi active force ai tare police amo agera da su mayam nupa manbi mayam am yauri ba haidi contribution se adu phajana tawe ba moise adu ga taseng na habda Manipur da di atai lam da se kui da ko se Mumbai da workshop am challe Ranjit ne ai ne koi maruk am ga tawraga ado moi asom da di transparent se tholok ngam de yam ti na discriminate tawbudu tholok ngam de ba okay aduga adumakti akhoi Manipur da di tawde ba so some area khara da atop state singdana khara wangba to some area khara na Manipur da hena wangba haidi jaga pibi ba masakang bi ba yam tati ta hoi to bugi sang se jaga da dum khenari habi ohum please go ahead adagi amana ai experience di ko
अखोगी तसेंगना हायरबदा मोगी कोलकाता दगी लाकपा मुंबई दगी लाकपा दिल्ली दगी लाकपा बेंगलोर दगी लाकपा मोई मैम से वरी सानबो मतमदा कोगी ट्रांसमेंट की विजिबिलिटी से साथीना हाई होएबा साथीना हाई होएबा इसे हमथीना हाई होए करे इवन few months before amuk ऐसे कनो workshop amuk चले दिल्ली दा अदुदना amuk मगी visibility से think wang इब न्यू दिल्ली दना मुंबई सिदना ने ngasai kai hai tar amata tholok ngam dabane ba tholok pa yad aina hange kari gino noise mana tholok pa yad sen hai ba yam teina discriminate tawe have like magi family ni khangde locality ni khangde local ni khangde aduna Mumbai is one of the metropolitan cities natra then transparency je am teina humiliate discrimination rates aduna mogi visibility se am sathina kanu tawe ba koisa am kanu tawe santa su leng e aduna adu Manipur ga hainaru redi sarat ai bot di ta sengna society da ne adum contributions adum tawe first sports tawe active service ta tawe adagi ayam entrepreneurs yam oi masa masa gi dukan ni khangde adagi business masa masa taw leiraga mai partnership go leiminaraga or leiminadra su paisa ta laga marom dom lepcha bai do like they stand on their own feet me the family just depend out there ma masa matomna dumaina koi business taw kangbu ma adagi salesman oi ba kangbu ma adumaina mayam am lei aduga tasena rabada atailomga yengnaru radi अखोगी ट्रांसपेरेंसी से अखोई मणिपुर की कम्युनिटी की हाई तारे को अदम यम स्ट्रांग होने ले ब्राइन यम स्ट्रांग होने ले हाई कनो ने मरो ने यस नसाई की लाइफस्टाइल माई की इंडिविजुअल लाइफस्टाइल अदुगा जेनेटिक फैक्टर जेनेटिक इन्फ्लुएंस न मरो कांदा ओहेल लेइबा लाइफस्टाइल दुना अमने अदुगा थोइदोकना नसाई माई प्रोफेशन द प्रोफेशनलिज्म द याउदब नते याउरिनी अदुबा अतोपा फील्ड सिंग द कंट्रीब्यूशन यम साउन ले हाई ऑफम ने अदुगा यस ट्रांसजेंडर की करी की मतंग लाकप कांदा मरोइना ब्यूटिशियन से मसिगी प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट ऑक्युपाइड तौरे है लीला की करी मतंग बीडियो बोरम दायरगा थेंगना ममना असेंग असेंगबा नुपी सिंगुना थोलगा सानबदी यादबनिना फैमिली करी रेस्ट्रिक्शन मयाम लेबनिना मखोइ सिंगिना पीबिरिबा कंट्रीब्यूशन अयेंग बसिंगददी तसेंग तसेंग हारकांदा नुपी बुदी साबा अदुगा नुपी मक ओरबोइनिंगदना कनागुंबी खरदी पीगे हेक ताबा खै लीला येंगबसु दुम यावदब नते बोरम दायदे सिसु अचौबा कंट्रीब्यूशन अमने अदुगा मसे पुनमंगनि कई खुनबम थोय हाबि वफम दुने अदुगा लाइबा होजिक ओइरेबा फिबम दे खोगी स्टूडियो मनुंग स्टेदा ngasai गैदी गेस से अनि खक्तने खुगी रंजित का अदुगा दाइना का होजिकती अखोइना लाक्ते अदुगा ट्रैफिक जाम मरक त याव लेनबा खौरान ngai जरक पा हाबि ताय मरुन गेस अखोइना सो अखोइ शांत खुराइसि यम तानिंग बा हाइ ताय माइ साइड ते छु अदु शांत खुराइसि होजिक इम्पैक्ट न्यूज की स्टूडियो द होजिक लेंजले यौरे यान हनबा वाहि से मंगोदै ताद्रिङैदा शांत खुराइ नसे इम्पैक्ट न्यूज की मनुंग द सरुक जाबिबा लाक्बिबा ट्रैफिक जाम फना वाबा अदगी असिनबा थेंगनरसु योबिरपकी दमकता इहान हाना शांत खुराइबो तराम ओक्सरे शांत नसाई तसेंगो मक्ति ngasi की टॉपिक से नसाई 377 सेक्शन 377 लोकथोक बिसना मसेमंग तसेंग तसेंग थेंगनरंबा स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन सिंगदु लोइहरदरा हाइना मदुगी टॉपिक त खनजरंबनी अदुगा चपचाना मसिमक लाक्तिङैदा चराउना मणिपुर दा लेरिबा फिबम करी अवाब थेंगनब होनबा नेजरंबनी मरोइना आइना शांतदा हुजिक लाक्चनिंगिसे यान हाना ngrangi section 377 से सुप्रीम कोर्ट न लौथोखिबसे कयम हराव गिबजानो इसागी ओइना अदुगा हराव बगी मिकुप्तु लोरकप कांदा मु युमदा अदुगा अतोप अतोप इमानबी खंगनब मयाम लेबसिंगदा कमाइन शेयर तौबी मखोइ सिंगसिनासु ते 377 लौथोखिबसे फरेने बरमदी चपचाबा फिदामा नसिगे सोसाइटी द सुगो सोदा फंगनी काइन थंबिरकप्रा इहान हमर रिएक्शन तंग शांत खुराइदि थंबिबते यामना हरावे हाबदि आइदि आइजे एक्टिविस्ट मोइना 2008 अदुवाइ दगे आइजे एक्टिवली इन्वॉल्व तब होरे सेक्शन 377 के मूवमेंट सिदा अदुदगिदि होय ngarang se adu taba mikup tu da pung tara ka makhai se dam harawi adu gi mamang gi ahing de su tum de habdi akhoi gi network lai ri basing sina live telecast ka tharak tana adum adu do dum tawe adum tai adu kari no ja sing sina tarak ka do ri rai se habsi yamna tanik pado habdi kai gi no habdi akhoi na supreme court na cha judgment na muk transgender gi rights speak re ba aduga loina na kara mai taw ge habda you know like these lawmakers are very witty. On other hand, the moina sexuality ki port adu the setup of on family for LGBTI community. Moi sing sigi
set up family marriage adudagi sexuality se loina mang reserve tawraga thambado meaning aina phawe kaigino habdi koina yum ama pibiraga isingju pibiraga yum thakupi daba ama khakpiba exactly habdi ning tambado mapung phana pibidaba adumaina phawram sexuality gi matangda adai supreme court na reading down tawgre habasida harau reading down taw habasi bauta ai di phun yam chap chana mapung phana harau gi deba ai strike down tawi ka na haira di hekta thamoi se hekta pukpian pian badu oi ga doi ne ba ai gi oi na ti adumaina tawi adai di yum da hala kan da ichi gi macha ga lei mine ichi gi macha na section 37 lok thokre hai adu section 377 je homosexual gi wayam palle kari hairi no na ai section 377 sigi mangonda mo explain tawre adagi thoi dong nei khoina di manipur gi context de yeng the community gumba adagi di activist sing na tan section 377 se ke aware oi da banina mayam na su thoi dok pa negative reaction su lakte adai di khara makhai di positive reaction social media like Facebook gumba adu gumba da di khoi dum phangi habdi adu mayam na mukhalle nupaga nupiga luhongba yare haidana adu so amu misconception ne section 377 na haise luhongba ya habanate adult consent ani na consent launa radi consent laina raboidi makhoi ani gi privacy do adu gi ningtam ba pi gani haba privacy gi ningtam ba pi radi mi ani gi sexuality the same sex da adu di live in relationship lakpa yare hena naksana re hana di lolam ba do mapan thogla ani hana di lot la leiram bawari sing do mapan da thola abanina mapan da thola nga moigi apha phata nei na bagi khudong chaba amakhak su pi dan aduna ayam harawe okay thank you Santa Kurai theng na su yorok pagi shawbudi adi theng na yor e na in haibasida atopa daina aduga Ranjit hana na already question se ahum mari gumba round yam drab da ahum mari gumba chamina gramni hujik se break ki matung da hanjalak pase daina Ranjit Santa da mukta santai matangi break ki matung maram di hana mang question je khara wat khamina ba ko matang break ki matung da amukai Santa Kurai da lak sake break ngai minam tai break ki matung da impact news ki man huni yengbi ba punam ke pham da tuna puduna lak sake impact news mi yeng ta duna lebiyo break ki matung da yengbi ba punam ku amka na tara nok sari Santa Kurai aina direct ai gi site gi question lak tingi da aina khangje ningi chambaroi na thengak pai maram sim di ain khambada ai khaktan da taning mana ta ba viewers sing na karigino Santa Kurai thengi jibo program de pung toruk tei hobune na dum loina khangbani thengak pai maram sima traffic jam tu taseng oi bajala aduga aina sum yeng badri Santa Kurai ngasi di dum khala su ke ba male aduga adum phaju phajare amorom da de ke ba da matam jang ki bajala taseng na traffic jam oi bajala natragana atopa thabuk mayam su thengnarakpuna thengmai maram sing tang haibiram tai viewers sing apusi ngarang event se loiraga amu hayeng se chak ama tau se haraw phongtok po oina na community mayam ita atma marup loi foundation amanna khumyam se punjalaga amu kari plan develop tawba aduda mu thengtok khraba thengtok padai de amu kibada matam khara lau khri kiring e sida sumu marakta mo ai se online interview lauba Times of India de moi khara ma pan gi aduna kib adu su pi hok da ya da ba da gi di lap da mo traffic jam se asiso amu oi ba aduna loina mag sida pasan gra da theng khri ninga se theng mai maram se multiple factors ni traffic jam suni khara su kib su matam khara khai do khre aduga maroina ngarangi 377 lip to wisna maram ora kanda atopa channel kari gi mayam su interview theng na pone ni haibani amuk su ngai Santa Kurai secretary all Manipur nupi manbi association da ai site thamjani gum direct question se maroina sai Santa da yam maru panbi madudi lokthok tringai da 377 lokthok tringai da khara lotlam ba haibai lokthok khrakan da di khara mu ngai gi phongak ba haibai ngai gi decriminalizing gi kano dune criminal oidre basi criminalizing oidre aduga 377 lokthok khrimna haibai gi kano ne ngai men oina lon na leiringai gi negativity phongak pagi ayaba pirak pagi positivity ani se explain ta wip tai Santa lon na leibada kana ba haibase masidi section 377 ki wafam ngak tana lon na leibada kana ba se kari mata leite okay maram di ai ki mafam ma phida ma leita batara di masidi it's all about relationships is physically sexually involved tawrapya aduna akoina sound sex leitraba natragana akoina relationship to sound oidradi masana stress la ani missing se stress la ani depression la ani suicidal tendency la ani adugi mathakta risk factor mayam amala ani health ki risk ta like multi sexual partner oya ani because of certain reason
ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕ ꯂꯣꯁꯤꯅ ꯊꯤꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯨꯟꯇꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯑꯃ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ it prones to many sexual diseases like STI, HIV adudagidi siba naba mayam khudong thiba mayam ama lakane aduna law ama pi haiba taradi mi sing si empower taw aigi law ama pi haiba taradi ai si empower taw for example ekoina sati dahi lokthokhrisi sati dahi lokthokpa matamdagidi nupi sing si lukhrabi sing si moigi thauna ama moi hingbagi asa ama bibidana aduna ai lukhrabi ni haibada phongna haibagi kidaba ikaidaba because law sina moi se protect tawgani haibagi achet pa thajab leibado adumai tawdana community sing sina section 377 se lokthokki bataradi moigi nungda leiramba akiba tujungba loina mangtu mang khrakanda akhoi se aduni haiba laura ani mama mapana so o ichagi damakta akhoi gi leiriba nation sina sugumba hak ama pira boidi ichagi damakta ikai dobogi lepoi doino haiba wahanga mala aneba aduduna masigi positivity se aini yamna mayek sengna unjaba haiba tare thank you Santa Kure Ranjit amaru jai laksaning se maroina ngarang lauthokore 377 aduga karim kanda Manipur gi context yeng batai masing hai batai the numbers hai batai community LGBT gi community as a whole yeng bukanda nahangai ti section se leibanina ngasai gi ain gi matungina madu dandi phangbai kari wafam lakpa kanda kijabadagi hai batai aduga maroina stigma discrimination sina khitang kona mu la su lo duma leibanina thingaga leibanina kiba tholopa ngamdaba aduga already mangonda inborn genetic influence leidi leidaba hairiba singi keno sigi manung chan lokthokhraba matungda masigi number hebatai LGBT as a whole community se masing hengalakena pabibra kamai ubigesu aigi motadi mase section se lokthok tnga gi wafam thudong natraga sunga sagi masagi khoi develop sum khoi society se development sum lak panina khoi technology sa khulak panina even khoi gi ge dating sep kaina khoi blood kaina grinder kaina laiba sugum je tholok padagi sagi ge gi population se Manipur da mana direct exposed to na public ta tholok traga su adum mai kanu masing di henkal eba hanadagi hana habidi masing sai magi grinder gumba khoi blood kumba se mai kanu platform amane ba magi wari chanana ba setting to dating down ba magi platform amane ba aduna madudagi hena amuk si section je lokthok obanina struck tawrabanina ai amuka hena tholokari haibagi ai thajaba lei jai ko maramdi ngasagi apha apun haibadum lei gai di ngasagi khoi community LGBT community ngakta natana even some layman khoi nupi oigra nupa oigra magi freedom am piragadi magi expose to tholopa haiba se sana dum hingala pata bani ba aduna ai wakhanda si adum population je kra hingala kanina adum ai dum khanjai adum okay tara maroina ai ngasai direct ngasai gi maroina discrimination gi kari gi lotion ba swai se khara handara kadra ka haiba ki matang lak tang last question oina daina da in thamjani ngi se maroina hujik se section 377 se scrap to kre hujik se marom da aduga maroina Manipur gi context haiba tai like some khara na ubadu su haiba tai maroina nupa na nupi sawa haiba tai khara kanglup se like ka haitare genetic factor aduga genetic influence oina udaba haitai kitang khara khudong chaba longna ba natragana kitang khara amuk ano to kanda haitare khara chaba thakwa phangnana bagi garigi yauchan ba oina ga ubasu udabnati haijari ba aina ui haibe wajun natse ko atopasing na kaina ubuda aduga menona leiriba sing swai da leiriba nasai community se as a whole factors na maram orakanda inborn kenos na maram orakanda oihibani haina as a whole ubibra natra karim kanda khara khudong chaba phangnana ba chaba thakwa phangnana ba natragana pun banungai minana bagi yauchan basu experience witness ubibra sine daina to me sarana phongdok puri to yam phajai masagi inborn nat oiba su lei adu natabada akhoi gi sum tinarambadagi espai je nungai do mali ne ka haraga ngasai genetic kano di natabada on gi basu leikid leitabadi natte okay masi aina ngasagi documentary ama namjaru baduda kai haitare trans woman da focus sarga documentary ama kha aina nammi ai lotion jadri ko adu namu matam da ngasagi mayam se thengnarak experience mayam se thengnarak matam da magi ma sine sumai tawbuni ma se sumai di research proper research am di changidana aduna akhoi gi Manipur da leiba community se inborn sinatabada
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ 오케이 산타크라이 바로이나 아이나 산타크라이 락자는 게 혹시 호이 마사기 오이락바 inborn 마기 quality inborn influence genetic factor influence 마 레이레 두가 가림 관다 377세 록토 그럽니다 뽁보데디 오기 오락답 아두가 좀 야우루부데기 하이나산바 나트라가나 에 야우슬라기 옌키네 까 하이버싱시주 야우락가도리브라 나트라가나 모이싱제 그마인 필터 tawdori मखोइसिंगिना LGBT एज होल कम्युनिटी चेंदनाबो ओहेंदोरिब्रा कमाय उबिगेसन आइगी मोतदी gender identity sexuality habse instinct gamane okay say genetical factors o hiding the adudagi the chromosome imbalance ne so hiding the sidi kok ta leiba keno amane instinct amane sem tok pasu yadaba aduga section 377 sina hekta thogla aga section 377 se reading down togre the freedom of choice freedom of sexuality cp re haidana straight amane hekta kai hani khoi non binary gender sexuality ki manung chanba mi amu oirakani habase ai thajade kari maram kino haiba matamda sexuality habase di straight haibu wa haisi sometimes I got confused straight haibu gender koina nupa nupi haisi kai kino habadi sexuality habase depends on time place and situation you thalak pa yawi adudagi ngaurak pa yawi mafam matamdu matamdo charati masu kana gumba same sex amaga sexual practice tawroi hainingai leite aduna sidi yam fluid oiba potne yam fluid oiba ne aduna sigi matang da aina section 377 to oga kana gumba ma peer influence natragana peer pressure natragana akoigi ke hani tinarubadagi khangnarubadagi magi keno sexuality honga kane habis de hiding de kagino the sexuality itself is very profound and it's very difficult to say who are bi who are lesbian who are gay until and unless the person come out openly with his or her sexual identity yam fluid oi bapon ising exactly Ranjit maroina hujik se ngarang section 377 se Supreme Court scrape to matung se ayamana Supreme Court ki verdict ni we have to accept it we have to honor it haibagi still adum hai atugwa at the end haibu tai maroina but still it is not natural hai kari reaction pibing kari pokum pibing reaction se ai gi mod aina hajaning se khoi ngarang se khoi Supreme Court ki verdict staba matam da almost communities khoi celebrate tawre all India da aina khangjaba da ko adugo ban sigi maraksta nuaitaba thogdo amana koi Jammu Kashmir da magi ngasagi Ranbir Penan Court na magi 377 sida associate ro magi to khaiba magi kano malayjari ba magi on my constitution malayjari ba masi madam bodna Jammu Kashmir da masigi 377 je strike down togera di down togera Jammu Kashmir di masi apply to yaro hairi ba Jammu Kashmir di adu Jammu Kashmir da leba community sing si harau gong khangdi ba hojik si khangdi ba no even Arunachal da ngasagi khoi gi LGBT community organization leita banina kanana khoi celebrate to video no natraga kanana khoi si recognize to video no haibagi pora ba jung thole ba aduga khoi community di lei ba transgender community lei trans male lei moina hairak pa se khoi isa irom dom celebrate to bana tana kana tana khangbi di haiba pora jung thoi ba adu luri ba di sai Jammu Kashmir gi sine ba Jammu Kashmir si India manung da lei mo hai leiti mo hai sai na ba gi stil ha na mang di dum lei to bu akoina pamba di 377 sina konsaliba community punamak se khodi free ohen view freedom phangan view hai bani ba aduna aina su dum si dum kanu effective gi through dagi dum kai gumba khoi yengbi ba tabi ba na khoi gi inform to bi ba gadi cd khoina yengsan bi ba madi ne authority sin ta khoningi maram di khoi mioi ba ne ba khoi chu pok podagi khoi chu right khuding lo yauraga pol abane ba Indian constitution lam oina constitution na pi ba fundamental rights sing je khoi jo phangbagi hak lei loi pi re loi yaure ko khoi even khoi sum angang ngai da lak pasana ba gi period mathang adolescence teenager sum lak pasana khoi je mature ko khoi even 40 above oire ko si bok ta khoi se nahang gai khoi se barrier amagoloina na khoi gi hesitation amagoloina na life sum hinga la do hingdebadi yadabni na khoi na harau banwai ba
ꯂꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯨꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯂꯣꯡꯅ ꯍꯤꯞꯄꯒ ꯇꯨꯝꯃ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯜꯂꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 377 ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯔꯤꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯁ ꯏꯟ ꯄꯤꯁ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯊꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯕ꯭ꯔꯃꯅꯤꯌꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯗ ꯖꯁ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯕꯦꯟꯁꯤꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁ ꯃꯉꯥꯅ ꯁꯥꯕ ꯕꯦꯟꯁꯤꯅ 377ꯁꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯤꯠ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯁ 7ꯅ ꯁꯥꯕ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯞꯍꯣꯜ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯒꯦꯝ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯟꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯥꯎꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯧꯖꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯕꯨ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯒꯦꯝꯅꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯒꯦꯝ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯏꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯂꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯆꯍꯤ 30-40 ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯇꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯤꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤ 7ꯅ ꯁꯥꯕ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ uphold ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯤ 5 ꯖꯖꯀꯤ ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯆꯠꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ 5 ꯖꯖꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯔꯗꯤꯛꯁꯦ 7 ꯕꯦꯟꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ 158 years colonial ꯂꯣꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯂꯧꯐꯥꯠꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯅꯥꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯁꯥꯟꯇ ꯈꯨꯔꯥꯏꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯨꯞ ꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ the center has said that the other aspects of the penal provision dealing with minors and animal should be allowed to remain in the statute book hairisi like animal adagi minor singi karigi concern lakpa kandati center government na hairisi adu ai du dum han lejeram phim dum lehelu kai bagi why phongdorok pose kari opinion thamidinges ai ki mot di minor ga adaiti akoi ke haine Zoroastrian hai tare animal sexuality sugumba magi tonga sexuality se minor ga di minor gi da yenguba matam da pokso lei pokso lei banina de gender neutral law lei re adugi matung inna sidadi section 377 ga connect to bugi atri thok tabra na khalle kari gi no have the pokso se am link na like gender neutral se am link na like reba adugo Zoroastrian gi pot se lap matam da de adudi human sexuality gi manung chan batara so adudi aina hiding ba akoina kaino pedophilia me am se sigi se akoina kari maram gi damakta sexuality gi ngasai gi queer spectrum LGBTQ si da chandri no hai matam da moi se laina ne ba okay adui duna aina Zoroastrian sing si di akoi gi human sexuality da pusaning de ba moi du di tongan ba moi gi tongan ba yam na tam thi ba instinct am khak ne ba adugi duna hong ba su ya ba ya da ba ya adu di sigi matang da ai thoidok na comment pinning de because ai gi mot di sumaina style sexual abuser gumba ade Zoroastrian adu de gi di tongan ba mong da sexual practice da yam na tam thi ba mo ong sing si de ai ni human sexuality da sungpu pusaning de se ko ki leina gumba oi basala du mental disorder ki karigi film dugi keno duni LGBTQ gi community da tam da pusaning de habi hom dun thank you then direct coming to the sagi topic ki the question to the is lifting of 377 enough to end discrimination have say kari opinion thamiding according to my opinion I don't want to say that like uplifting section 377 is not the way because I laiba mayam saying asagi laws na mana lift ogre high tara so kaino ma leitri ba magi firm oiba kaino ma leitri ba potse haidi o si oire yare have aman natri bani even hojik akoi marup ranjit na so phungdok pi gre da mana so phungdok pi gi matungina masi khaktana अखोगी ngसागी कई हाइतारे अखोगी स्टेट हाइगद्रा नत्र अखोगी कम्युनिटी हाइगद्रा मसिदिदा कई हाइतारे माना लाइक लोइनमक सुपगा लोइनमक एज अ होल लक्सल लकांदा डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस तौरे खुदिमक से लौथोप ngamni हाइबदि आई अदुमक आई अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आई डोंट वांट टू से दैट
Thank you. Rajit Madun, hojiki same question dune. Lifting of 377 sina tasengna discrimination do handagrani madusudum lograne na haibining brana tragana. What are challenges ahead? See, in my conscience, strike down that section IPC section 377 might be decreased to some extent, but not fully. Masagi koina 377 se lok thok khra su masagi khogi khoi Manipur society yam conservative oiba society ni ba. Khoi community me am su belong to we ba. Atop state atop country tong only one community na khatana ta khoi community me am lai bani na. Sina my concept se koi different pura hoya ba. Even 2009 da koi Delhi High Court na same sex se koi kanu tawra si legalize tawra sin tawi matang da koi mioi kanu khrana mokoi legalize tawra khadi ai koi isa ni pising se kana da thajani kana da lu hongni madu taholoi tamni moi darna phong je torom bo yawe ba. Sumaina section ji makhan makhan lai ba community makhan makhan lai bani na si sina koi na masi dam thu ka da hek discrimination stigma je loi no holy whether down to ni habadi leite adu na ngasai na hajabaduni koi tawada thabak yang wali koi na koi section khudi mang ta koi sanction laga wari sana ba koi sensitize tong ba awareness tong mina ba adu wari sana na koi even every single person koi sat pungam draga su koi media ke through do egera koi one to group to egera group discussion bu egera koi samai na koi na tawri business sibong ni koi na khan business sibong ni koi na lam da bono sin koi contribution na sin koi accept to view recognize to view haibasisu adum ai tangsan ningbagi wa adum afam leiri ba si second 377 lok thoya na koi na ta tumin na koi tawri bathabak se stop to ga di adum stigma discrimination se adum lei gani thamjake. Okay, ngasai dana haibani se not e ngasai lok thokre adum na so koi gi yam farm place sama farm stand ma oi mu kinatre still we need to struggle haibi phim dune Santa Kurai loishalak pase maroina aina like ekhoi masigi karigi Supreme Court kaida masigi struggle torokpa pukhalakpa hana Delhi Court kaida leramba kholamba phibam aduga India ge inde inde chum khangbada tajabada Naz Foundation sin ihan hana masigi push toroponi hai overall national gi oiba kahitare picture ama like Manipur gi represent to wa top state gi represent to wa adugumba organization ama leibra Naz Foundation na push to bose Manipur gi representative yobibra aduga makha ta na ngasai gi lipsi kaktana di still for yes karigumba up to some extent kar di sungu choiduna like discrimination so andarani stigma andarani at the same time recognition acceptance kar di soim phangani adu masibang aroi bidi natri haibani what are the challenges ahead adum tanga thambi ta aduga 377 regarding swaida su like mayam the awareness kari gi phawon naba campaign gumba changan mathau ta doribra kamai thambi doshalak. Seriously, this question really is I found very difficult because Manipur is a state which is in a conflict zone. Manipur, hoi section 377 lok thokre yam harawi adudegi section 377 se decriminalize no recriminalize tawra ba matung the no going back section 377 haidana national ge network ama semi hoi akoi member ni akoi ranjesu yawbra yawdabra adi khangdre idea we sigi update se dum pinai adugi ongoing ke no se dum lei tabdu Manipur da lak pada Manipur context yam khetnai because we have different issues, layers of issues. We have afasfa, we have ILP, and akhoi sexuality gi adaidi gender identity gender ahum sui sexuality the si sum ba mi identify to balai habse yamna it's a very new beginning and we haven't had this open up a discourse on this in a big forum like public forum and in local stakeholder adugi duna section 377 se sigi sina kayamu yamna discrimination handa ba habasidi magi community duna thengnari ba challenges to matam du da thengna ba matam da mana file tawra aga natraga na mana PIL thara aga natra mana FIR tawra aga da tawra step tu natana sidagi di thoidona ohongbo u gata ba mandi kai gino have still akoi state sidadi hujing makso akoi da wari mayama malairi akoi da move mayama malairi akoi gi like
kay hai tare revivalism of our all culture tradition aduduna sugumba mayam sida mi sing sina akoi gi entire population sina ethnic rights ki adudagi di homeland tan bagi tungan bawari silai banina sexuality ki gender ki pochi am pick na uba yam pick na uba ni section 377 sina kayamuk yam na akoi gi lai riba community sing gi discrimination harassment mayam se handa gane habde ai sida di hai banga moy kai kino habdi akoi gi manipur de unnoticed curfew lai bom mafam khangdana pokhai mi pangpha da phai phari ba mi dugi gender kari no magi sexuality report te ide newspaper report ta mi chama ma dumaina dum I adugi tuna for example I say akoi gi lamlong da khurai da bom pokhai re na khallo natraga na su en na khallo section 377 se na kayam protect tau deba kari gi no have the it's sugumba ke no sidik kai hai re akoi gi sugumba khangau da na thoglakpa khudong thiba mayam sidi power gun power Sina tholapani gun power is much more again powerful than sexuality. Aduga si context se yamna lui Manipur gi oina di si lokthokhi bazidi harawi aduga Manipur da sina maram oiraga agi community de kayam ahong balakani adi community kyam tholakani habadi thoduna habangam de transmission gi it's always like very visible and then it's like floating on the surface. Adugi to atopa community gi it's very difficult to give 377 lokthokre haibagi isada nungaiba aduga madugi haraubodo phawdobsu nate adu khitang handarak kanda 377 pana lokthokrasu still many barriers are ahead haibagi adum isada waba aduga struggle tawdaba yagiro haibagi phawdobu still lady habni some dare kanda Santa Kurazam aduga Ranjit aduga Daina ngasi impact news do lakpiba aduga ngasigi manungunagi thauramasi mapung phana within lochalak podi kai community guest o mapu amukana thagach ngasigi damakta impact news gi manunguna matang solution jana batanjai role adu bulamdam state thokliba thokdo wa thok kya gi marik chumba report ke damak impact news miyeng ta aduna lebiyo